urwego rw'uburezi waba uriho rwose ntabwo waba utazi ko iyi karita ari iya Afurika kimwe n'indi migabane buri cyose n'ingano n'ishusho yacyo. Gusa ariko Afurika ikiharira ku kuba yihariye 20% y'ubuso bw'ubutaka isi yose ifite, kuko uyu mugabane ni uwa kabiri mu bunini nyuma ya Aziya. Iyo ugeze ku baturage, Afurika yihariye 18% y'abatuye isi yose, aho Afurika ifite abarenga miliyari 1,449,867 n'abantu 579 ku mibare ya 2025. Nubwo Afurika yihariye utwo duhigo twose dutandukanye, ariko nyamara iyo bayitwereka ku ikarita rusange y'isi, Afurika bayerekana mu buryo itariyo. Aha bafata ibice bimwe na bimwe biri ku mpera z'isi nka Greenland, Uburayi ndetse na Antarctica, aho berekana ko bino bice biruta umugabane wa Afurika. Nyamara mu buryo bwa nyabwo, Afurika iruta inshuro 14 Greenland, ikaruta inshuro 3 zirenga Uburayi. Nyuma yo kubimenya neza no kubisobanukirwa, Afurika yunze ubumwe mu gice cyayo cy'ubumenyi bw'isi batanze ubusabe bwabo muri UN basaba ko ikarita y'isi yavugururwa, hatari uguhindura imipaka ahubwo ari uguhindura imigaragarire y'iyi migabane. Mu myaka 450 ishize nibwo iyi karita y'isi dukoresha yakozwe igamije kwifashishwa mu ngendo z'amazi, bibanda ku bice banyuragamo buri gihe, bituma ibice by'Uburayi, Amerika ya ruguru na Antarctica bigaragara ko ari byo binini, kuko nibyo byakoreshwaga mu gihe kinini. Ibi by'imigaragarire y'imigabane ku isi nibiramuka bikosowe, Afurika n'abayituye bazasobanukirwa neza ingano y'umugabane wabo. Ikindi kandi nuko iyi karita izifashishwa isimbura yari isanzweho, bityo abanyeshuri ba Afurika bakazamukana ubumenyi buzira umuze bwerekana neza ingano ndetse n'uburyo imigabane n'umugabane wabo muri rusange ugaragara. Hari amakuru avuga ko baba barakoze iyi karita y'isi mu buryo bwo kugabanya ingano y'umugabane wa Afurika bitewe no gusuzugura no kutumva uburyo uyu mugabane wirabura waba uruta iyabo. Ariko si ibi byaba ari byo ra? Reka dure muri comment umbwira uburyo ubyumva, kandi wibuke gusiga subscribe, like na share, kandi mwibuke ko mbakunda nshuti zanjye. Love you.